Kani Kadai Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU-affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Sngautu yakabor jongga boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors Demtring Shillong but pinyasno yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Ipriang subhai pi mentah gajan miet kashfau Tarik Jymmang arjar arfsan hakimat kimat. Ini sedang shwa dakimat Khubor na Jylla. Kipai ba kibayai bayang lembah kesurok najan fire brigade. Kila knyuk shisha hadin bagi pulit kila bat ya kikali gibawan na St. Edmunds ter ban kiu sha fire brigade nangta ya kikali gibawan na nong thmai lapan phai lanti na kesurok red keba na fire brigade ban mi sha kedukan pantalun kadau kadai namar ba kadon ka plah kabadon ba I hajan fire brigade ya kebala subajur bala bandai bom nrei dei ban ki jain khot ki charger bat ki kot khalai Kaseng Federation of Khasi, Jaintia and Garo people, Southwest Khasi Hills District, Harungkat Kajing Senran Lang, U Secretary Shnong Kashnong Jaran, Lambat U President Kaseng Samla Shnong Diwa area, Kala Kang Talano Shiporia, Sub-Center, Kabadan Hapo Kashnong Jaran, Southwest Khasi Hills District. Kani kadai hadian ke jingkut no kapor ba kaseng FKJGP Southwest Khasi Hills District kala aipor artayo ya ka office jong DMHO bat katnat ka koi ka khia bakin thungkam no mardor ya ka kong shidalen ng koi ka badai ka try jaka kabala ai sngo bhasha ka sarkar bantay ya ka health sub center nadus nem arjar jipo harangkat ka jingete so scholar ban thungkam ya ka try jaka U Deputy Commissioner Jongka East Jaintia Hills District ulapan tip baha kajing board bed board renti ya kehukum Jongka High Court Jongka Meghalaya bat kehukum Jongka Directorate of Mineral Resources. Kakanhon kapakentup yau Executive Magistrate ki pulit bat ki officer Jongka DMR kila lek kenra bat kila lap yau doyong bean ba penlang hakawai jaka. Kumta kila kurup no yau niu doyong bat la penkit syajaka penlang doyong jongka Coal India bat la register FIR katkum ka Mines and Minerals Development and Regulations Act. U MP ka Rajya Sabha Dr. W.R. Karlukhi la play ba ya artli ki project hapo ka MP Lads arjar arpsan bat ka way ka project hapo ka Chief Minister's Special Development Fund arjar arpsan. Ula pelat baru ya ka way ka ambulance napok ka scheme CMSDF arjar arpsan hakasnong rangtong Southwest Khasi Hills District. Kilai tali ki project ki kentup ya ka jing siang dobulat ya ka pelau jong rangtong community hall bat ka jing shna ya ka jing care konro na ka benta ka dorbar hall har rangtong ka balamang shipho lak tika ka way hapok ka scheme MP Lats arjar arpsan bat ka jing shna ya ka konro jong dorbar hall ka balamang kendai lak tika na ka CMSDF arjar arpsan Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma ulapan benapai ba baladep ban mang sau klur tingka lengba ke CM Assure scheme nak benta ke Ribhoi district ban kentiu ya ke yok ke kot kinong rep ke them Ribhoi. Chief Minister ulapan benai ya kini haba pelai pai ba hado khat nyu spa metric ton usensar ban penyayo da ke sorkar hak jinyalang ke balalong ha Basuba Brooms Producer Company Limited kepadon hak snong kle stem mau hati constituency Ribhoi district. CM ulayatu bayaka shi spa klor tingka ke balamang tang hagini gi hindiat benai ladap ban pelai hado shi pau klor tingka bat nak shi pau klor tingka lamang hado sau klor tingka tang nak benta kinong rep Ribhoi district. Kum shi benta jong ke jingrakhi ya kasni kerpang jongki kmi lanika Mother's Day. Kaseng National People's Party nongpo block kalapun kupuram ya kilong kemi ki baladon benta ban no yo sinyang bakrau syaka imlang salang
Ya kani ke jingrakhi la penlong ha parish hall nongpo ha ka bau MLA jong ke Mauhati constituency ba Charles Marngar ula shimni ke benta ku mu kongsan rengkat ke jingya don langka MDC ke nongpo ka kong Rona Khamdai ka president jong ke sang NPP Women's Wing ke Dr. Jasmine Lindo pat kiwe kinongnya jong ki city bus ki bala ai jing chakri ke bapaka ba ya ki pai ba nonglek nongwan hasor bat kapsor Kilapan pau ke jing smoke kia halor ke jing simrai jong sarkar Jylla banuan ra daga vehicle scrappage policy kenang banum sya ya lani sya kama isu ya ki kali ha ke Jylla ki bala palat life sans nem sheneng u president jong Shillong City Bus Syndicate uba hopeful well bu phang ula ong ba ka seng kan select bani kendo shwa yo menteri wakmi ya katana transports khanang ban pan jing persyai halor kani bar ha ka joko por la ong ru ba kum ki try kali kimla ban shudi marjat ya ki kali ki pedang bha warla ki dai ki bala rim nrei la kumno ka sarkar ka dai ban siu ya ka bailuk san shwa bakin shim ya kara Kato kat ni samla puli kilami syakmat ban penpau ya ka jing sosi ke bakrau hadian bagi layo jing tip bagi hab ban lekto ya ke examine Central University entrance test syabar ke Jylla namar ke jing duna sebab palat jong ki Islam puli hakane ke Jylla Meghalaya ki balak ban pelong ya kene ke examine kini samla puli ke lapan pau ke jing kalong namar ke jing lut kesan ha ke by late by one ke Paisa hotel bat ke by bam ke baki kmi ki pa jong ki hab ban pulut namar baki hab ban tho ya ke examine amtang ha ke shisni nrei ke examine kan long put sni lani hadin arsni newat hadin sansni mentang ne phai shikimat khubor na Kylleng kari U President jaga All India Majlis Ittihadul Muslimin lani ka IMIM bar u MP jaga Hyderabad u Asaduddin Owaisi ulapan benaya ka Pakistan kumkan nongkrong hadin baka Pakistan ka panrambiang naka International Monetary Fund sa $1 billion ula ong baya ka IMF ka Pakistan kam shimla pendon kam kum ka International Monetary Fund nrei ka pendon kam kum ka International Militant Fund kumno ula ong ba kiwei kiri ka Pyrthei ki menjur ban airam ya ka Pakistan u wing commander balasong tait jong Indian Air Force u Praful Bakshi ula ong bakalenti ban penkut ya ki kampen trim ki lekno Pakistan ya ke India ka daybait ban syukurup no ya ka Pakistan occupied Kashmir namar baka Pakistan ka Kershan ya ki lekno ula ong bagi lekno ana Kylleng ki benta ke Pakistan ki wan ri tengen ha Pakistan occupied Kashmir bat ki lek bon ki kampen trim ha India kumta lada om korup ya ka Pakistan occupied Kashmir ki kam lekno ki nom ka President jong kari ka Draupadi Murmu kala thung yo Justice Surya Khan kum u Executive Director jong ka National Legal Service Authority Latau ya ka Nalsa Lengba ka Legal Service Authority Act kat kendai spa prapnyo ban ai yakalat ka baklem jing siyo ya ki brio ki beduk bakin yakun ya ka makot duma jong ki kenang bakin yo ya ka bishar hok namar baka bha ya ki beduk ban lechi yang bishar ka barem palat ka jinsi ka India ka layo ban siat pan betain riu teli ki ketem jong Sipai Air Force ka Pakistan ha Rafiki Sukur Murid Chunya Chakala Bat Rahim Yar Khan kila yo ban pen pra ya ki raida jong ke Pakistan ha Pasrur Bat ha Sialkot kawai na kini kata ka Chikala kadai ka ketem jong ke Sipai Air Force ke bajengai tang kumba 10 kilometer na nongba Islamabad ke Airports Authority of India kalapan bena ba ondang kang shwa shipor ya laipu artli ki kat lengsun haduk ka kat sau tarik Jymmang kentup ya ka Adhampur Ambala Amritsar Awantipur Bathinda Bhuj Bikaner Chandigarh Halwara Hindon Jalsmer Jammu Jamnagar Jodhpur Kandla Kangra Gaga Keshod Kishagant Kulu Manali Bhuntar Leh, Ludhiana, Mundra, Nalia, Pathanko, Patiala, Port Bandar, Rajkot, Hisar, Sarswara, Shimla, Srinagar, Toise, Bat Utalai Airport. Laingut kentup ya ka Longkmi, kila mensaw ha jing hiar tma ka Pakistan, ha Kapsor jong ka Ferozpur ha Punjab. Ka jing mensaw jong kini ki laingut ka day namar ba u drone u bak sipai kila yo pen betai hasun
ulah penban hak wei ge yeng halor ka kali ke penyeng hap halau yeng brio kani ka kali ge de bayai ka gas bat kala Pyrthei mentang ni pai syakimat Khubor nak leng diri ke Pyrthei kilat Pyrthei Khubor ha Bangladesh kila keno baka India kala khang yang realtly ki YouTube channel jong kilat Pyrthei Khubor jong ka Bangladesh ha India bakan tup ya ka Jamuna TV Ekator TV DBC News Sonmoy TV Bangla Vision News and Mohona TV Southly kila syak khang ha ka sengi tho dieng bat artli pat menta ka sengi sajan Kipan paro ke jing sngokya halor ke jing sya nyon ben hak sarkar bersipor jong Muhammad Yunus bahadu mentau la pengat kendon ain hadu reus pak sau pungut kinong tho Menteri rang badu barim ke South Korea Han Dik-su wei na kinong yalam pan tiket na kaseng People Power Party pan maap na kaseng jong namar baula kumkren khori kinong yalam jong kani kaseng kani ke jing pan ma jong ke dei hadin ke jing syak kan tho ha gi nong yalam jong kani ke seng baula kren palat put dak ba keno ba kani ke seng kamut pan ai ke tiket show Kim Mun Su wei na ki nong pan tiket ubum dei na ke seng PP Menteri Ketenat Korbari jong Saudi Arabia Prince Faisal bin Farhan Al Saud ulafon ya Menteri Ketenat Korbari jong India S Jai Shankar bat kumju ruya Ishaq Dar jong Pakistan banyak keren halor ke jingya kana pedang ke India bat ke Pakistan kentu ya ki bagi dei ban long ki ba jai bat banyak keren penbet banyak khun dak Ki pulit ke Bangladesh kila kem ya sangut ki nong yalam jong seng Awami League nagi benta beper jong nong ba Dhaka. Ki nong yalam basyak kem ki dei ki babat ya ke kam bahakmat kumju ru ya ki MP barim. La keno bagi dei ki bertemu bentau jengkulmar ban pentut ya ke syongsuk syongsan. Haduk menta ki don bun ba ki nong yalam jong Bangladesh ki balasyak kem. Menteri Rangba jong ke United States of America Donald Trump ulah hukum ya ke Russia bat ya ke Ukraine bagi dei ban sange ya siat na ke bental lai hosni ulah ong bagi no ki bapen ken ya ke hukum kin ngat ha ke jing sya pen sistem ha ke US ka jing pen sange ya siat na ke bental lai hosni kalong ban play ya ke lenti jong ke jing Ukraine yeso Unong yalam bahakli do jong ke North Korea Kim Jong Un ulaong baka North Korea kalale ya ke bedai ban pa sipai si Russia ban ya kuntma Persia ya ke Ukraine. Kren ya ke ni hakapor bu lek ban ai kublai ya ke Russia ha Russian embassy ke badon North Korea ha ke sngi baka Russia ke raki ya ke Victory Day ke ba Prapo. Ke North Korea kala pa katsan hajar ngut kisipai ban yarap ya ke Russia kumba hendrius pangut kilayap bat saw hajar ngut kila besar. Itu kilong kimat